Talo fatu talafola radio Samoa le nei fo i tae au malo le soifua manuia, alo mai o tala o le nei fo i asangofua. Tele miliona o le paketi le malo le atu e se wā o ngā wā afia i no fuanga na lolo vaia. E la talata i le se lau se fulu fitu miliona le tupe le atu ese e le ngata mo le toe wha le leo fale a onga. O ilo ilonga i whai e ilo aipo o toe saunga le mule toe whau o fale a onga i no fuanga ne ina wha le angaina. Ato ai ma fale a onga o le ato e sui no fuanga e ave iai. Fai mai le minista wa onga, Jan Tennity, e le o fai ngofi e le malo. Le lima se lau a onga North Island, ua a fia ma olo o toe fia wha a fo i le tūlanga sa iai mua mua. I le vai ina o lea vai ngā tupe. O le tolus fulutasi miliona e mo le toe wha le leo fale a onga ma olo o mo o mia vave. Valus fulu 5 miliona e mo ngā luenga wha a wau, a o toe wha a fo i ei whanau i a onga, ma le vaenga muli muli. O le fitu se la wafe la mo le tutongi ina o whaia onga i tutonu o le isi lua tausanga. O fesoa soni tupe ua whailo mai e le ngata mo ngā luenga whaaleleia, ngā luenga whaawau, ai whaapea le tutongi ina o whaia onga a o iai i fesuia inga. Ua talia e whaia onga wa onga a mata le ofo fōu o tutongi watu ina mai. O le wa mai a pālota whaia onga wa onga a mata, e talia le ofo lo o sawele si itanga o latu tutongi, i le vao le sefulu tasi tesi tasi pasene, ma le sefulu tolu tesi iwa pasene, mō whaia onga olo i le uni. Ma o le afo i le afa au popo le tutongi au pito i maua lunga mai le iwa sefulu afe tā la olo iai nei. O le atu i lunga i le se lau afe tā la ai ele i uma te sema o le lua afe lua sefulu faa. O le ofo wa mai atalia e whaia onga, o le afa au popo ai fo i maso mai po o sick leave i le sefulu 5 maso. O leo lua i taimile nei wa te e whaia onga wa onga amata ona o lato tutongi. E pe ona sa te e whaatasi umai ma whaia onga wa onga tūlanga lua, ma kolisi ma walulunga. A o talia i lai whaia onga wa onga amata leo fo mo lato tutongi, o loo te e nei whaia onga wa onga tūlanga lua. Leo fo le matanga luenga wa onga male finau. Ele o lava tutongi ma ele o wha amalia ina lava i lato i suinga wha au popo e pe o taimi wa onga, ma le au wha i o le au whai ngā luenga e ngafa ma whanau. Wa whai mai eile sui o matanga luenga wa onga, o se wha anoa noanga te lele le talia e whaia onga wa onga tūlanga lua, o le ofo fou na toe au mai. O lo oso eso ele maliu wha afua se o se tasi o tangata a o iai le pamu penisini i Wellingtone. O le afols fulu tasi le tai au le asoto na i le pamu o le Zedi Vivian Street, e wha apia na pa u ai le ua maliu, ua le iloa se mea muli muli ai umalo na soifua. Wha amaunia mai ele sui o le pulenga le Zedi tala le staff, e moni o lea sātau ma whaile sui o le au whai ngā luenga sa ia i lea taimi, e fesoa soani i le ua umalo na soifua pe ta i ele i manuia. E whaapea na tāpune e male pampenisini lea taimi a o whaasolo su e suenga, ma e o mai le taimi o talafou, e le ito iai se isi tala wha au popo i le nei mata upu. O le leto e maua fesoa soani tupe mai le malo, o le whaapongai leo le wa ai o se tasi o no fuanga o lo o toe fuata i nai soifua o tangata i tapuni. O le A Place to Be i Otahuhu i Aukilani. O le no fuanga wo atu ai le whaitau wafe o tangata sa whaapolonga i fuala au whaasa i le se fulu tau sanga tālu ai. A o mana o ia whaatalo sanga mo le fesoa soani tau wala mai le Proceeds of Crime Fund, le e ave e sea mai ei tupe ma a se ta maua mai au wala whaasoli tu la fono. Ai au mai e wha au ngā le le iau whiaino fuanga nei e ta ua Rehabilitation Centers, o le ua ta punia lea fesoa soani. O se swinga na whai mai ele ministau whale pui pui wa toe fetu unai, e au mai e wha au ngā i isi polo keti o lo ave i ele wha mua mua le malo. Lea e au whiaitau ma whai ngolo o tali atua i oso wha inga le au ngā au i wha o ngā ita avale, wha alea ngai whale o loa. O lo omoli maule to a tele i tala le One News, sa te lele fesoa soani o le A Place to Be i Otahuhu i o lato fo i soifua tau ma whai. Ma o te tawa i le malona to e sila le i ana wha ai unga, ona o se no fuanga tawa tele lea mo le wheliwa ina, o soifua o tangata. Matala muli muli, o se tala fia mo tangata whewa i wila, ai le ai mo aveta avale. O le wa i o ele City Council o Wellingtone, o le awhaia pia lava polo ke tia lua i Kilburnie ma Thorndon, ma o awala nei e whewa i ai wila. Ma le sini i o whaaititi ai kasa o ona o loo maua mai ta avale whewa ai. Mai le pule nu o Wellingtone, Tori whanau, o le awala lava lea mo whewa inga i le taulanga, o le wha o ngā o wila vili vai. O le 20% o le tau o polo keti nei e lua, e sau mai le Climate Emergency Response Fund le malo. O se tala fia mo tangata e wha o ngā ina wila vili vai, peita ai, e le o fia i ai pisinisi, o le ale to e mawai le silia ma le tasi se lau o avanua mo pākanga ta avale.
E le ngata i le au whai pisinisi, ai whaapea i lātou e whio hai ta avale. Ma o le isi fo i tū a whisilingia nei, pe a whaafewhea ti nāmata mā tutua sa tele na whaamoe moe i pākanga o le a le tua iai. Ai saunole pule nuu, o lo manino lo na fina ngalo o se suinga ua mo o mia o na whai. O tala na ole nei tai au, manuia le amtanga o vai aso.